hiche thusim hi Mumbai High Court na ko na ki pan hin khem ka ki ti business tai kun khat an umin ama hin abol khil tam ta ho zia ani ago man lu ta ta amial ma hon achom chai yu hi thusim climax he ki khel le le ding hin hi zia chun I het diu chu hi le I het thailo na lai o uma hi le video hi rewind ga abol zi utti jong ka hin ti min he khem ka hi hiche thusima dinga he villain role atu hi 2016 kuma dinga crime detective story a movie top list la a hichi movie distraction 7 hours to go zong he pang hi Bem-Tv video hin na bonun chibai ka hin bole movie opening scene a cyber security expert lal le aloi hon khemka tower building hi a bulu in a chom govin hinla security system hat jep zen security bypass bol zo talowin building sunga chun cyber security expert ho chu ACP Ramesh Dharke le police team ho khotna alung tawin hi chu zawin scene chom hong ke hong kit tan hi hicha hi journalist kiran in trending topic ho hol na in mi khat to ki howin aki ho pi pa chun trending story le topic ho na dei le Mumbai court na che ngain te ti tan hi Mumbai High Court na hi Arjunin akingai pi numei maya kiti khat to ki mo to dinga aga che ding hi in hi chun journalist kiran jong chun a het phat a chun agan thei lampangin Arjun chu a hol to in agari a to pin interview bol to kop tai High Court na chun journalist reporter tam ta umin azi chu khem ka jong ichini ho a chu court na represented hi chupha chun chom khat jowin Arjunin phona Maya aki ho pi in Maya in zong third floor langa hongin ati in Arjun zong chu ground floor akona third floor lang akal towin Maya to aki ho phei pe pe in he aman zong hol pe pe in aga aki mu to hon le mel het lo hon me thala Maya chu ahin kap khachet un he heche ahin Arjun zong alung hang tan alung ngong an le tan Maya chu kol zengin heche zowa chu police hon Arjun chu tuwa akai do go no hela police ho ta chun Arjun chu ha bonin aki bonuvin a khon la khe in me thal khat police officer ho me thal khat chu hin ki dok kha in blank fire abola hi le police le public ho chu adal mang su ke in hi Maya thilong chu le hostages sagi room khatna aman jong apui lut in kot kha tan hi police force le sniper squad hon jong position akila su tawin court chu aboi leu tan hi hinla asung langa Arjunin camera jo si access abolin ama roma pa che chu diffuse abolin aman camera dang ho si chu monitor abolin hi polanga media le police aki boi hle tan hi High Court hibanga secure muna murder uma chule victim loi ho khat min mi sagi hostages a akoi kit ipithu hetam tin jong mi pi le media ho aso yengwin hi hechi chun media hon police ko ma permit kila ading ati win anowang win police hon asol lut tapo win hi police team ho khat in Arjun le hostage chu del lu na mat ding ati wa hi le Arjun chun hostages ho roma asol lut masanga chu sound chips tamta capsula kisim ho tamta chu hlonga athe hin hi cho cho hin ke chut kha phan win Arjunin jong hin heli tan blank fire hin bola le police team ho chu ale jam ki tawin he chom khat join Arjun ki ho pi ding in ACP Ramesh Dharke achang se in ache tan he aki ho no hona Mumbai special officer Shukla ka ngai che e ati in thu apitan he officer Shukla hi dangerous lady cop hi in ama a na le a posting namun po chu gun da hon adolel he ajivin he ACP Ramesh Dharke to Shukla in jong na hin tong khom hanin case study hin bol pan hon tan he hiche hin khemka kabir khemka jong hi suspect list a koyun e chule khemka hi Sima Sharma ki thana hiche Sima Sharma ki ti numei khat ki thana murder case a anana hin ahin la Shukla boy ne hi khemka murder case a Sima ki that hi a witness ho min la maya ki ti hi alim a pon a hi le alim ki ta ho chu pasal thum a hin hi chila chu maya ki ti lim aki muhim him pon hin cha ko na cha lung boy pan he tan aji chu maya he witness hi ti ami zo sen ase a court na hi ta banga chung ki so khana la hi ja le ama he alung dong ta ba he tai alang khana kabir khem ka jong ACP Dharke hi CID a nei hin report thu cha ki ho pi a hi le
ACP dharke in tu adinga he shukla jong aumin case full control ke khuna tapoi ati pile kabir khem ka enjong hichi news a shukla kiti Arjun Ranawat kiti hostess case kiti ipe ho cho hi suthip loibin izi nem tile azoteng la kahong boi thi heti tan he hechun SWAT team in Arjun Ranawat na chu a umun sniper ho jong akiging tabin he chuin Arjun chu blame fire abolun Arjun in jong bek nga kona drone alado in position ave tu le tan he chika chun commando khat ahong ke chom lu nin Arjun da chun eki delin a hi wangin Arjun Ranawat nin commando pa chu achai do tan he he chika la cha chun tamim kiti khemka sniper khanin aban bul ta hen kap kha in a hin ke su lung hang tan he wireless set na pu su tok a onin hostess ho khat chu shoot at site a ball tai Shukla in ACP Ramesh Dharke adel khum kinin koi order na ana ball ham hiti hi kon order na pe ham hiti a thil phalo pidinga na ball ham case ki khol hi chul em ti a he boine pidinga na sem ham tin aga han khum tan he Shukla in journalist Kiran jong chu information biodata ho se gala do ding hi chu cha kona chu Arjun hi a khol pan ti bin sei tan he chom khat jawin khemka in ACP Ramesh Dharke lolin lo phanin psycho killer Amol Palerkar kiti midang khat agoi tan hi psycho killer Amol hi second khatna jong chapang neu ho banga ngol thit the jeng hi in a hi wanga second khatna gel pha lo hi la diabol na to banga jong thil na sata to thi police team le Shukla khol na achun mi khat jong amudo beon amin hi lal a hi in ama he security hacker jong a hi in kabir khem ka dinga jong chu security administration a jong na ana to kha hi in hin la khem ka to aki boina khem ka in lal hi ale atan pi hi in to he pau thelo hi tai Shukla jong Kiran in aki ho pi in Arjun Ranawat hi suspended a hin tu a maya thi hi kum khat masanga hi to banga he ko na ana hin ko na ana thi yong chu maya hi in Arjun Ranawat dong manu ma hi etin jong asei pi tan che chun athu ahung dang lamin kesong ahung boi che tan he Shukla jong tarn chom ahin la in lal hi ko na boi ne kes chunga footage a jong amu je in lal hi a holding in aki ko tan he Amol Palekar jong court langa Arjun that dingin aki ko tan gu thimin mi lampi a lungthimin a bol pe in Arjun na room langa a hlai phein fire alarm jong asugingin police guard ho jong chu a hlem tha phei pe in silencer ki su to thal khatna Arjun aga aka ma hile akap khatapon Arjun ti ho to hum ki kap to vin Arjun aga ki chawlung hang be min a hi azona in Amol Palerkar dingin mission fail a hi tan hi alang khana Arjun te ho thusim neu cha kilangin maya Arjun chule lal a hi in advocate khat jong ki tho khom dan hin plan a bol wa khemka attack na dinga high court na hi tabang incident hi asim thu zo hi khemka tower hi high tech security building a hi wangin high court koma uma a hi in high court na ko na zo chu khawa ki khaya bulu ding atiwa high court na chu boina asim wa misdirection game a bol hi alang khana lal chu location attract do tawin Shukla in mat dinga agut wangin akidel hanin buildinga akile thain ama ki that tan hi hipe ta chun Amol Palekar jong khemka tower buildinga sniping ding apui kitawin Shukla in ACP Dharke hilai ta chun hin kolin Arjun chu gang chelin anamanin korna boina asem thu chu acting mai bo hi in chuteng la plan a hi bowe khem ka hard disk chule ani le go gu do na dinga plan a bol a hi 18 gang chelin gamanin tin soltan hi Dharke in jong Arjun na room adel lunin hin la Arjun azam do tan voice record a hla in ada hlatai hezo chun hostess hosi si chu apui do un hi Arjun le ageng lampi a azam nawa a police on aman ki tawin kabir khem ka jong ahungin hard disk chu ala pi un hi khem ka jong akile do kit paitan chu in Arjun in Shukla chu hard disk copy ki bol na USB drive khat apitai chu in police in apodo in Dharke in khem ka akau kin in Arjun to Dharke chule khem ka
team thum thakhat in kisutu tawin Shukla in hostages ho chu interrogation atha bol got wangin amin ho uzong chu ahlem ngen ane hitan hi abana dharke kabir chuting le Arjun ti ho group chu mun khat in ekisutu win lamlen laya ACP dharke in sniper ane ki koi tamim chun aki ho limuwa akina apen wachun khem ka hen kapli tan hi ACP dharke in jong thusim aseile security administrator le developer pa jong chu dharke ki koi dan hin dan he Arjun ti ho jong hi team khat ane hi dan wa he dharke yong hi police phalo ham ki ti le police phata an su in hi azone in khem ka har dis chu Shukla changtan hinla songman tam man luta ta achom do ho chu ACP dharke le Arjun ti ho aki hom tawin hi ni chom khat jowin Shukla koma mountaineer bek khat sunga sumdim senin ahongin Shukla in jong asung avet le number amu in aga kola hele Arjun hitan hi Arjun in jong athusim jouse sap in hi le Shukla in jong nei sugim de in hi police officer Numei keibo nei mu a keibo nei su gim ham kei ka gim khop set he tai midang namu lo ham ti aga phosa la hile Arjun in jong nang na chi na thip na ability a hoi ji ale nang ka hin man cha ne he tin hi le Shukla ji in jong tu a dinga hi ACP dharke te ho dinga a partner hin himai thina ne te hi wanga ke dinga he criminal ne hin lain kahin mat do ikimu to ni ting le love join asa zela I jong le hawai me atiu hun na hop te ding a hi ati tai Arjun in jong ngai dam aki thomin athusim ki chai tai no comments ungei ta ata hole na ngai lut nau je in ka ki pa na sim zo lo ka hin phonge ka video hung ki ting le ki mu to ki taute hijika adinga chun na bonun mangpha